Ovo je drugi rebalans budžeta grada Užica u ovoj godini i on je uvećao budžet kao i dodatna sredstva resornih ministarstava za projekte za 12%, to je za oko 370 miliona dinara. Da najveći deo ovog najnovijeg uvećanja budžeta opredelimo za one projekte koji su vezani za saobraćajnu infrastrukturu, za putnu infrastrukturu, za rekonstrukciju ulica, za rekonstrukciju i izgradnju seoskih puteva i po tom osnovu smo opredelili više od 100 miliona dinara najnovijim rebalansom. Ideja nam je i želja i verujem da ćemo u tome uspeti, da budemo prisutni još više u svakom delu grada, da uradimo više nego što smo to radili ranije. Ja verujem da smo na dobrom putu da to i ostvarimo. Sve oblasti koje se finansiraju iz budžeta ovim rebalansom dobile su i dodatna sredstva. Situacija budžetska je dosta dobra, bolja nego što smo i očekivali. Dodatno rasterećujemo kreditnog zaduženja ranijeg naš grad, ono je sada će biti na minimalnom nivou, likvidni smo, isplaćujemo sve obaveze i današnjim rebalansom siguran sam da ćemo raditi i više stvari nego što smo to činili u prethodnom periodu. Nakon ostavke Ivana Stanisavljevića na mesto gradskog većnika zaduženog za javno preduzeća, za novog je izabran Nedeljković Srđan. Očekujem da će se i on naravno maksimalno angažovati i da će doprineti uopšte radu lokalne vlasti u gradu na najbolji mogući način. Pre svega očekujem odgovornost, rad i efikasnost. Na današnjoj 12. sednici Skupštine grada izabran je i novi zamenik predsjednika Skupštine grada Užica. Reč je o studentu Petru Bogdanoviću. Imajući u vidu biografiju novog zamenika predsjednika Skupštine i da se radi o obrazovanom mladom čoveku koji već ima i preduzetničko iskustvo i iskustvo u radu sa organizacijama, studentskim forumima, sa mladim ljudima, ja se nadam i verujem i siguran sam da će novi zamenik predsjednika Skupštine dostojno obavljati tu funkciju. Odbornik Užičke odbrambene lige Dejan Krčeminac ne slaže se sa izborom novog zamenika predsjednika Skupštine grada Užica, kao ni sa podnetim izveštajem o kreditnom zaduženju. Evo ja mislim, on ima odličnu kvalifikaciju pre nego što je izabran, on je lepo čovjek ustao i rekao ja nisam više u kako se zove, partiji političkoj Spas, sad sam u SNS-u i onda su oni rekli u redu, onda su otišli tamo iza zavese, kao nešto tajno glasali i rekli ok, on se kvalifikovao, sad je on zamenik predsjednika grada, eto tako. To su kvalifikacije. Samo uvatiš krilca, preletiš iz jedne stranke u drugu i top, možda radiš šta hoćeš. I što se tiče direktora javnih preduzeća, svi su oni izabrani već pre 14 dana, to se znalo, to su sve oni stari, samo im je produžena funkcija na 4 godine, a ovo ovde što mi ćemo da glasamo nešto, to je smejurija. Na dnevnom redu današnje Skupštine bila su imenovanja nekoliko direktora javnih preduzeća, kao i izveštaj o poslovanju svih javnih preduzeća u prvoj polovini ove godine.